الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بس izgi cuma kanında şu şaziratta okulan Kur'an'ın aytilgan tedbirlerine kabullardan kılsan idi. Hata kimşiliklerimizni yaratasan idi. Okulan Kur'an'dan hasil bulan ecir ve savaplarına siyikli Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine eriştirsen idi. Barşa Peygamberlerinin, evliyalarının, alimlerinin, ustazlarımızın ruhlarına eriştirsen idi. Her qaysı bizden de bağa muhtaç bulan bu dünyadan imanı bulup gitken Habib babalarımızın, kız kıymet kuranlarımızın ruhlarına eriştirsen idi. Şulay yok. Abdülkayyum Hazretinin de ruhuna eriştirsen idi. Onun anakların, başka marhumlarımızın anakların, hata kimşiliklerin gafı edip ruhların şart kılsan idi. Laftiga matematika boyunca, geografiya boyunca, geometriya boyunca, yer ishlari bo'yicha yozgan kitoblari birinchi topqir Tatar tilida yozildi. Bu birinchi bo'lib bizga Yevropadan rus tili orqali Yevropadan kirgan dunyoviy pedagogika negizlarini o'rgatdi. O'zining kalendarlari orqali ko'p sonli yangiliklarni, il yangiliklarini, kasbchilik uchun kerak bo'lgan, eginchilik uchun kerak bo'lgan, kirt xo'jaliklar olib borish uchun kerak bo'lgan kengashlarni bilan хотел работать, хотел учить, воспитывать, давать знания, а ему не давали это делать. Ему всячески там мешали этим заниматься. Ведь если бы вот таким людям давали бы, как говорится, возможность творить то, что они умеют делать, и делать то, что они умеют, хотя, может, у нас свои были бы татарские мельтоны появились бы, татарские там и другие ученые, татарские ашуры, в конце концов. Вот почему-то так вот мы, наверное, по нашей человеческой глупости сами себе, как говорится, отрубаем будущее. Вот такие мысли вот мне витаминные сырые, голову досадно становится иной раз просто, что мы не дали человеку сделать то, что он хотел сделать. Ну все, вот спасибо большое. Резидент? Резидент? Каюм Насырыйның мирасы утта янмас, суда батмас, мәңге тотмас бер мөгъҗизалы бер гәүһәр. Каюм Насырыйның кабренә һәр вакыт юл ачык, юл ябылмый. Инде гасырдан артык дәвердә 121 ел. Без менә 121 елның хәтер көнен үткәрәбез. Алланың рәхмәте яусын. Барыгызга исәнлек, саулык бирсен, шушы эшләрне, изге эшләрне дәвам итәргә. Һәм дә инде алга таба җәмәгать без музейга юнәлик, үзебезнең сәфәребезне